Payan alo ang itong satu pagyaman darangkir itong utuhan rohang pen nalikawan apransi dadat ang setong report apransi ningkan bimi akar dong lapendegi jule makuti nubantar di blokarto miliar di narbanke Congress Amrong MP along with the Hills Party Committee, Standing Committee of Member. Full miliar di bangke, itu bangke dari mana yang Congress Committee along with the KNC General Secretary, mate Kongchun Bangki, and Parata along with CPIML Central Committee da member Bangki. Apabila aku butuh dil tumlong tutulan CPIML Liberation Hills Party Committee a member Amparata District Committee along CPIML a secretary Comrade Vikram Singh Karan di Citonglo lapen nang litung katugawe panda kardon pakai degil culi pen nali doban kepacini gantung ela hello ini abang ke asong kapre kalam kapre gabungo sitame kedampa tarik klip lipen Manipur along pen alang li Bharat Joro mate niang labangso Chatra alang li Manipur pen nang Chenglo, Manipur pen Baksi alang li Nagaland nang Gurkhato, Nagaland pen ako Assam Gurkulo, Assam pen alang li ako Buthak Arunachal Damiglo, Arunachal pen Assam nang Kiludahut, Penangan alang li Kisung Punang. Lasi lahai Kisung kebo alang ke Buthata nilitung top hir penang litu apan nilitung press komunikiwa alang ke hanan proyeklo lasopen Bangbong pen Karbi Anglong West Karbi Anglong Dima Hasau Lai Inglong Mahawar Katukowe Longthong apan aban ke tarige koira ini board wall langsi alang li di tokan sepalnya pan Katukowe India Alliance bahkan kategori Sosial Organization kategori apa akan tercepat dalam hasil itu main penta CPIML Hills Party Committee KSA, KNC, AISA, RYA, SYJ dan kisah intens kami itu kategori dan cini lo Kongres Vinod Joras usi kategori itu pulau Kongres Salidar Lok Sabha MP Ake hai Rahul Gandhi alangli Manbong militu majin benstame labang sop in pura lo militu tapati di lo militu kategori cetong dun pakasi kategori militu bangkoi sose cetong di dun ada kategori akan allowed ete kasih bang krehini abang potong lasi labangso apin pura lo ate memorandum pidum pen alang lepang kado alang le han lo jela dalabang ke on autonomous state isu anparata dat ezhab Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasau ezhab relevant issues muhato lasi lahai kado ko ya putat nang pen lang pamekasi nang jasepet 244 article labangso on autonomous state labangso isu bangke hala dagli P Indira Gandhi now Prime Minister lo alangli 25 September 1969 early Lok Sabha lo pada
22nd Amendment papas konlo dan konlo laso provision hando article 244A la sipini nang libang cetong lo pendil dum ning arong pinglo la pendel la bangso puthan nang li pen matha por 60 not nang li kaddo babe alam them thagli ponsi la bangso autonomous state of Uttar border issue of Uttar lapente da lokacharli issue janga kisu ke boy Uttar lapente youth to unemployment sakuli bakuri kelong le amoisa Uttar lapente suarlo sumar to ma kisu ke boy ben pajoki jikali non bangya khiom sumong lo alang li to pam jitu kerai kom lapente alang li to pam bangso reservation ijalam te bukan lapente dak englong awar arada tu itu cuci congdak arada tu opat awar sai on lai kadu ko ek ison hai ru yo bukan itu hinjan kasih guru nasi alang li tengkon pakasi lapan som mem monda mo bukan alang li nis hate sinang tengkon pakasi lapente hadak keceto hong kong kan first time nil to apan halo appointment na picheng dilitum kato gawe ladak ke bo pangliang bong tatoyap lo adak alam lipan ceto lo lasi lahai kui alam ke butaksi nang litu apan jasemet pet ke dilitum hinken ini dalam ke butum rumah nama copai akaron mengkalang lasi u dilitum kacang warnanya ambil komplek lima India intensi nabang soto bir benil itu alam India muka alam India apa yang itu museum sekarang itu oke aljuta melo alam di samudra dulu komplek di konsideran tak Coro lo, wali pun kata orang ini samai dong aja temu apa. Pokoknya ke apa namanya jelas tu, nopo korpor bisa kasih su. Pertama saya press komunikasi mau kami pernah lanjut aja. Ini nifai 25 Januari 2024 ini ini PM PM CPIM Liberation SPCA akin pen menasa kemalok kerangki amai press conference cukup. Bangso kerangki amai dong Ravi Kumar Bangso Secretary CPIM Liberation Hills Party Committee Protimai Hilpi General Secretary KMCA and Central Committee Member CPIM Liberation Lapan Amlong Inti Standing Committee Member Members kami CPIM Liberation Hills Party Committee Alam itu makin pensi pini kerangki ating no langke dan Bangso press conference ka cukup call along kerangki ako te penjil marketing media person juga nafat ka cukup call ateng pe nang aja tolong ke ako CPIM Liberation mahin pe minkan 2024 minkan kimia kardom akan akhir pajak pon ini itu CPIM Liberation Hills Party Committee kinpen kerangki amai ka cukup call nang komunitas Keramta 22nd Januari 2024 ani Lok Sabha MP antara kami Indian National Congress INC Adidat Mr. Rahul Gandhi alami Bharat Jodo Nyay Jatra North East Pen Chenglok Maharashtra Lok Supi Mumbai an Kepale Damji Afan Kemangpon along Assam along di Bordua Lapen Barokujia along an Ibut Pon alam do consider law and order atum ke pas siksa dun pen ajok alang ifan pasun long level pen Morigaon district Golsepa ko adima lohan dun pen si alang ifan jetong dun si nilitum delegates atim atum pen mate CPIM Liberation SPC KSA KNCA AISA RYE SYJ pen kaki sahin pen sitame jetong dun pen hinpuralo mate memorandum aminari dengalo pajang pen lang si alang di hempe ka putak lang pon ko si lang chak chipi pon bangso a memorandum along ni ditum ke jok pon lake hempe mata article 244 a hempe autonomous state lapen
Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong interstate lapen inter-district adui ahoy mate border issue students and youth aki sumaputha mate unemployment aputha lo sorno fan Karbi Anglong Autonomous Council lo anghoy mate seat reservation piponanji kachene kaholo ke langreba putha kerai kom lapen Chutiki Chongda Rara Ratum Kaki Sung Lapente Scheduled Tribes Atum Fan Traditional Forest Dwellers Act 2006 Atengpen Forest Right Act 2006 Atengpen Raikom kami nangji pusi Parliament along Lapen Union of Atum alongan susi angtong pale nangji pusi impur along Tokpon Bharat Joro Nyay Jatra Assam Hawar Alo BJP State Government Mate Chief Minister Himanta Biswa Sarma ke Japon ason ke kamki duna puthak nili tume hin pen soda pen kinreng kon ampar ta bini bangso herang ke amay lo nili tum CPIM Liberation Hills Party Committee hin pen klarak pen pachini pon kangtu ke ningkatri pon BJP kachari pon kita kempre kalam panu tipsi Karbianglo Autonomous Council hin pen Ake hoya bangke Rat Afan Independence Day mate 15 August lapen Republic Day mate 26 January ketalon ahuti ta Rat Afan hempre kalam pacubai bomla hempre manpi thekhe non kedobom Karbianglo Autonomous Council boundary cherekom thekhe lo kachar lewar sai lapen lo kachar li ke thek serari so ejang afan morenga warsai kipipon Tekhe sorno pan kirai kom lapen kachele kaholo pen pa jok pipon tekhe lapen sai ka chuti ki kachongna atuma fan warsai ki pipon tekhe RSS pen kapin khan faces BJP asarkar apan kedwan political party amfang asong lapen democratic progressive minded ara kedwan chinglu pen pen faces aja kom fan non angileji 2024 Lok Sabha election abot pen parem pon Lona. Okay, now in 2024 Lok Sabha election along Aranam policy jointly resolution देखा कि BJP के इसी फेसिस से जब कंपेंसी चेपारिसी और कल्चर अमेरिकन पॉलिटिक्स के बातों डेमोक्रेसी अपन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अपन कंट्री orang mang bong tempe ke yang ijar pacar bong napet pacelang selet asai nang dulu rana pan kipas ke India angkang pialongta ini dong tek polong ini tuh madung head Manipur along teglong tonglo BJP party aning hang aning cari calon long jiafan parliament along setame opposition less ki paman jiafan opposition Lok Sabha atau Rajya Sabha MP afan suspension ki bi tapente amen kangkhat lahai kado kabe undemocratic asai aning hang aning claim si dictatorship rule anatu paman ponbonglo lasi bangso faces BJP apan ki parenja apan national along sitame India Alliance along nilitum party made CPIM Liberation Pen sitame Assam state along sitame বিরোধী ঐক্য মঞ্চ mate opposition unity forum along nilitum CPIM Liberation SPCI kin penta bongo Karbi Anglong West Karbi Anglong apen Mahasau Autonomous Hills District of Assam alo sitame CPIM Liberation SPCI in Penta Opposition Unity Pangkansi Temprene Pithekhe Faces BJP akan parembek nang fokusi damka 21st June 2023 Ani Safe Democracy Safe Constitution Safe Karbi Anglong West Karbi Anglong di Maso Ati PMBet Political Convention Apon along kapet Opposition Unity ini isibet do on dia pat mata tipsi nang pembong bangso ki 23 June ani hara state along patna along mahabat patna hinde 15 political party atu cingrum championship in India Alliance nang dobonglo kasi laan hello ati piala ma bangke Karbiang long pamak sami ditun teglong lo da kinantang Lok Sabha election hosta melang itu hempe kalam cecak Lapen council election amno assembly election kuno Karbiang lo pat hempe ke PG article 44A pachunji papan cecak sitame alam itu cecak dong
non ada pajunci. Nasi non itu posisi anda non mate MP Rahul Gandhi pan aja tong dalam TV sedangnya. Allah 21st June 2003 2004 dulu